mon malenwa narakso pon peyo wang kisanan kan ko. Lukan ko nanalang ko nan kanyay ko wang choro rang sakol na chayin kopna. Korean kopna. Speaker and legislature song ko kung labalab. Labalabakan nan paliensya momot so government o chon pon peyong sab. Pechawan ko kuburan karasang nan sakol na chayin ranganranwach. Ngay sa leno kalas meban pajawan kalile kukurakan hautapan sa palmachay rongan ranwach. O iya cara napen sa palmachay rongan ranwach sa palman kapna medkalo o karyang program and education te riyakit riyaysa. Kayong sa palmachay rongan ranwach pansang kolonya tonpe yapit sa palman kapna men kalau pueku warale health organization pajawan kalok ta ni January silisa riyakat riyaysa kulakan pompe January silisa kayo riyakat riyaysa makapinsale te somawan meatani ke coronavirus huya kapinsale te somaw kaparnyo o pueku yakatiyaraktan men China tuwa nang naramas wala kitab kay chungalang kitiyar kapinsalet te somawan coronavirus. Opil katiyarap ta meme abukis niya ka naman kapinsalet na artamena. O pwede kapinsalet te soma coronavirus ay nanento o kap to basang masocha pal parara o yapan na pal tan kapinsalet te soma wachunyawi. O pueblo government and wing China o wing China na rin pachawan yata pasanti koy may rati sila o pueblo president and kanto kabacha-bacha Micronesia epesen pachawan ta kalopan kaparpan rasan and John Way the public emergency declaration pwede rati sila na o sila ton na nepesan wasakan malityag kapinsalet te soma and coronavirus watch. O pueki ako na wing pompe yan kasyang na napol perara o yapan apoltan kapinsalet te soma watch pwen pera yeyas o taupasangan John Wayne pompe. O pueki na article 2 section tayo 1000 and Wayne pompe ay laki government and Pompey and kung nabata apal sa apisan rasan ma ang John Wayne mechalata ngay rate piolifer na uya sa palman Wayne Pompey kapina sang manaman may chunganin ki nituan na sansan na article 2 and pasan natin Pompey ibacharan kawata coronavirus task force meruwas sang seksyonail lain na pukay riyaw pituk-pituk si and state law nampa waluli lain riyaysak lain isak silo. Task Force Watch kokoyang nan rain ran limang sang ni kanay tawi o kasawi o chanaki rasan kanwe mepitata tau pasangan coronavirus. O pachawan kaunakta, o katarang opsan kopna, uyakan tato ta action plan pwen, kabinan kachin te pachawan chok, chiki, o kamena, pwen uyamen katete coronavirus task force watch. Kalokta sangu, wala pa kanan kanta te department o agency kan mepansan salta pa. Department and Health o Social Services, Department of Education, Department and Treasury o Administration, Department and Public Safety, Office and Transportation o Infrastructure, Office and Attorney General, Budget Office, Public Affairs Office, Environmental Protection Agency, Pompey Public Broadcasting Corporation o Pompey Port Authority. O karya o kan saklan sa palnachay mga ranwach pilpan sa matcha Polonia Wayne Pompey.
Ni January silisa kayo pariyo katriyasak palian school and when Pohnpei. Pejaman miya iraray chungal program in education day. Ni mosan chang me pachatanan niya nanwin lunch. Haralaban program in education day and barwatch ni pajawan wai. Surface with pride, lead with competence, inspire to impact life. O ang isakan na siya nasa ng Pohnpei ye, pulaw ki upa ni kaparapar, kamang ni kaitan manaw ma. Program and education day kin pajaman miyawi. Nanta koras puen kin kasaleta paitakan enirai sampata. O sari school kan, nanewe school kan, and went Pohnpei. Nan niya pantatawakan education day wat kisakis kan bacawan miyang yang rail sampata na kayo kata ka school kata kapanisan yung school kan nan went Pohnpei. O kisakis kan bacawan miyang yang rail sari kan na kan bacawan paita nanewe school kan nan went Pohnpei. Sampuin na ni si lempuin kay sa Priyaw. Nangyabang tatawakan education day watch amen sa pata pa siya wan pilbilta. Sanglan pumanray sa pata kan Pohnpei kan puen muya. Teacher of the year o nan watch mewya overall teacher of the year ye Miss Yolani kay Anton. Pinakap manage muyaman sa pata kan high school and Wayne Kichi. O ime pilpachawan miya, teacher of the year, o high school and Wayne Kichi. Pilpachawan siya kisakaskan, kisakas pilpachawan miya nga manol, pilpachawan miya sampatakan sa uray-ray ng Wayne Pohnpei, ye Mr. Casiano Soram sa high school and matananiyo. O school miya school of the year ng Pangwat ye, Nach Elementary School o school na sansan na niya kay tatapoita ng Barwach Ye Schoolen Haraspi ng Winsabos. Main ko yung matyakan hautatan sa pagmatsyay mga Ranwach, kalanganin kumunan koras o kasalilya. Bye.